Togo presbyteria nyanyue hame agunyogbo agbetiko presbyteria nyanyue hame ntinya so pe akpereka alafa nyi blasheke vo ato vasere pe akpereka alafa sheke blasheke vo ato no mawu pe lologbe gbesia gbe ya yeji aha adelia kple adrelia ha ƒe gɔmedzedze le agunyɔgbo abe ale si míetɔ asi va yi ene la, Bremen mission ɖo mawunya kaka la gbãtɔ ɖe agunyɔgbo le afɔfie alo april 21 le ƒe 1975 gbe. Eƒe ŋkɔe nye John T. Enye aŋlɔgatɔ eye woɖe tso ho vae. Eva dro ɖe asafo kplako gbɔ le Nyɔgbodalave. Enumake Nyɔgbodalave fia tɔgbe kɔmedza, tɔgbe Nyɔgbo agbetikɔ fia tɔgbe asakple be nya aɖe va. Ame etɔ̃ siawo ƒe lɔlɔ̃ɖedzi nue amedzroa xɔ anyinɔ hede asi dɔwɔwɔ me ɖo. Ale wo kple etɔ̃a xɔ Kristo tɔnyenye la na Nyɔgbo dukɔa. Le gɔmedzedzea me woyɔa amewo ƒo aƒui le ablɔme zi geɖe le Nyɔgbodalave heƒoa nu na wo tso ɖeɖenya la kple dzimetɔtrɔ ŋuti, elabena le ɣe ma ɣi me la, trɔsubɔsubɔe xɔ aƒe sesĩe eye nya yeyea ƒe vava menye nu si do dzidzɔ na trɔsiwo ku ɖa o. Gake menye ablɔwo me koe wodoa go amewo le o, ke boŋ woɖia tsa ɖea aƒewo me hã le du eveawo me. Eteƒe medidi hafi woɖe dɔgbedea Osɔfo Heinrich Dil tso ho vae o, eye eya hã nɔ asafo kplako gbɔ. Ke enumake edzi afi si woatso mission nɔƒea ɖo koŋ la, eya kple eŋumewo kple fiawo ɖitsa lé ŋku ɖe du eveawo ƒe togbewo ŋu. Wode ƒaƒãtoe kple aʋatoe le Nyɔgbo agbetikɔ kpakple togbe si le Nyɔgbodalave tame dzi. Ke le yaƒoƒo kple tinyawo ta wotia teƒe etɔ̃lia sia. Anyigba siwo woxɔ la ƒe ƒuƒoƒoe wɔ mission nyigba gã si le fifia. Anyigbatɔwo ƒe ɖewo tso Nyɔgbo agbetikɔ abe Deku Tunyo kple Agbenɔto tso Botso ene, kpakple Nyɔgbodalave abe Ahavi ene. Le ɖaseɖiɖi geɖe nu la, edze abe menye ɖe woƒle anyigbawo o, ke ɖe wona adzɔ ɖe wo ta ene. Adzɔ sia anye ga home aɖe kple atama. Le anyigbawo xɔxɔ vɔ megbe la, wotu xɔ aɖewo kpatakpata na woƒe nɔƒewo. Osɔfo Dil na wotu anyixɔ si wotsɔ begba la na eya ŋutɔ ƒe nɔƒe, eye wotu bubu si nye ʋuƒoxɔ si hã wotsɔ begba la na katekist John T. hã le afi si va zu Bethel le teƒe si wova tu osɔfo nɔƒe ɖo emegbe la. John T. ƒe ʋuƒoxɔ la nue wotu agbadɔ ɖo hewɔ asɔleme, lezen fiafia kple suku alo evegbe suku le egɔme. Tso ƒe 1991 va se ɖe ƒe 1998 me la,
dɔgã eve osɔfo di le tsɔ tu ŋkume. Woawoe nye mawunya la kaka dzi yi sesĩe le nyɔgbodu eveawo me kple xɔtunyawo. Amewo ƒe nyaxɔxɔ, dzimetrɔlawo, sukuviwo kple lezĩdelawo ƒe dzidzi ɖe edzi tso ŋkeke yi ŋkeke de dziƒo. Eya ta osɔfo di le tu xɔwo ɖe wo nɔewo yome. Gbã wotu dɔgbedeawo ƒe nɔƒewo gã nyuie aɖe si wogba kple zingi esi li fifia. Osɔfo Ashe Dile alo He Dile kple eƒe aƒenɔ kpakple osɔfo Freiburger kple eƒe aƒenɔ woʋu yi xɔ yeyea me le Siam Lɔm alo Yuli 8 le ƒe 1991 gbe. Evelia wotu dziƒoxɔ si ƒe gɔme xɔwo zu sɔlɔmedeƒe kple sukudeƒe eye dzixɔa nye sukuvi ŋutsuviwo kpɔmenɔlawo nɔƒe la eye woʋu enu le dame alo me 3 le ƒe 1993 gbe. Xɔ sia nye sukuxɔ gbãtɔ si li fifia eye eƒe tame woda ga siwo ƒona yɔa amewo na sɔleme kple nusrɔ̃ƒewo la ɖo tsã be woate ŋu aɖi wòase nyuie le nyɔgbodu eveawo me. Mlɔeba la wova tu gbedoxɔ si le Betel fifia la. Woɖo eƒe dzogoe dzi kpe le anyɔnyɔ alo September 22 edzi le ƒe 1997 gbe eye woʋu enu le dame alo me 3 ƒe 1998 gbe. Bremen Mission la ɖo ga ɖa wotsɔ tu xɔawo eye nyɔgbodu eveawo metɔwo wɔ asidɔ siwo hiã la abe atiwo dzedze kple wolɔlɔ, zingiwo lɔlɔ kple bubuwo ene. Zingi siwo tsɔ gbã xɔ gbãtɔwo la, ɖe amewo yi ɖalɔ na wo tso lome. Ke esi keteke mɔ va ɖo kpali me le ƒe 1997 me ta, woku zingi siwo wotsɔ gbã gbedoxɔa ya va aguʋuto hafi amewo yi ɖalɔ. Nutomehame siwo woɖo xoxo le agu du bubuawo me metɔwo hã kpli asi ɖe dɔawo ŋu kple dzidzɔ kple kpeɖe nyɔgbodu evea metɔwo ŋu le sɔleme si wode le xɔa me le enuʋuʋu ƒe ŋkeke 8 si nye dame 4 alo me 4 gbe la. Mission dɔdzikpɔla gã osɔfo A. Schreiber detsi ta na ɖevi suewo esi wo dome nyɔgbo agbetikɔvi ɖeka Emmanuel Adzɔlolo nyatɔ la gbe hã nɔ. Osɔfo Schreiber gblɔ mawunya le dzamagbe me eye nufiala Ludwig Adzaklo si nye egɔmeɖela la ɖe egɔme. Ke Mawu ti de ta nyawoea la, esrɔ̃wo ɖe tame hegblɔ le evegbeme be meɖe Mawu ti ta na wo le Mawu Fofo la, Vi la kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔ me, si wɔ nuku na amewo elabena mese evegbe o. Do ŋgɔ la, gbesigbe wova ɖo eƒe amehawo, eye amehawo nɔ ɣli dom, nɔ dzaa dom nɛ la, eya hã nɔ eŋu ɖom le evegbeme be yoo, ablotitɔwo do gbe na mi. Míade dzesi nuvevi sia hã be xɔwo
tue zu asinukpɔkpɔ na amewo be woasrɔ̃ asinudɔwo aɖewo abe atidzedze, kapitadɔ, bigladɔ, anyikpe alo blikisimeme kple bubuawo ene. Ame siawo ƒe ɖewoe nye kapitawo: Jonas Adzɔlolo nyatɔ le agbe, Daniel Ʋuagble, Samuel Dzɔgbedɔ, Alfred Ʋɔka kple Joseph Degbɔvi tso Nyɔgbo Agbetsikɔ, William Adzɔgute kple Bernard Alɔkpa tso Nyɔgbo Dalave. Biglawo: Salomo Yeboa, Nathan Miahe kple Benyamin Hotigbe tso Nyɔgbo Dalave. Atidzelawo: Kitu Dokla kple Gogo Abiti tso Nyɔgbo Agbetsikɔ. Agbexɔnu tso Nyɔgbo Dalave. Yo mia se ɖe afi ya na mi nɔvivivi nyaselawo ke mi gale ŋku ɖome na mi bena agbalẽwo le woƒe fra woƒe ga enye home 1,500 le EPT Nyɔgbo Nord ƒe hanɔƒea me. Yo enye xlela mia nɔvi Charles V Simple International plus 228. Nkeke ne dzedzi na mi. Bye bye.